nongeye ndabasuhuje mwese muteze amatwi ndetse munakurikiranye platform KWP 250 cyangwa se platform KWP 250. Kuri ubu ngubu ikitugare nta kindi ni inkuru y'akababaro cyangwa se ni inkuru ibabaje ivuga ku rupfu rwahoze ari president w'igihugu cy'u Burundi, nta wundi ni President Pierre Nkurunziza. Uyu nguyu akaba yari afite impamyabumenyi ya PhD cyangwa se impamyabumenyi ya doctora. Yavutse ku itariki ya 18 Ukuboza umwaka wa 1963, yaje kwitaba Imana ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa se Kanama umwaka wa 2020. Uyu muperezida rero, uyu mugabo Dr Pierre Nkurunziza yatorewe kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2005, aho mbere kugira ngo atorerwe kuyobora iki gihugu cy'u Burundi yamanje kuba umukuru cyangwa se chairman w'ishaka rya CNDD-FDD, bishatse gusobanura National Council for the Defense of Democracy, Force of Defense of Democracy. Ku itariki ya 13 umwaka wa 2015, ahari mu kwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi, nibwo uwitwa Godfrey Niyombare cyangwa se uyu akaba umwe mu basirikare bakomeye cyane hara mu gihugu cy'u Burundi, yagiye kuri radio y'igihugu abasha gutangaza ko yamaze kuba yakweguza uyu mugabo Dr Pierre Nkurunziza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Burundi cyangwa se umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo Dr Pierre Nkurunziza yavukiye ahitwa Ingozi mu gihugu cy'u Burundi, ni mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi, aho yavutse ku mugabo wamubyaraga ise yitwaga Fada cyangwa se Fada wiwe bamwitaga Eustache. Akaba umugabo nawe wari umutegetsi umunyapolitike wakomeye mu myaka y'igihumbi 1965. Ubwo Dr Pierre Nkurunziza mwaka wa 2015 yari yitabiriye inama yaberaga mu gihugu cya Tanzania, nibwo uwitwa Godfrey Niyombare yabashe gutangaza ko yamweguje ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho hari ku tariki 13 mu mwaka wa 2015 nkuko nabivuze haruguru. Uyu mugabo Dr Pierre Nkurunziza wari usanzwe ari chairman cyangwa se ari umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi rya CNDD-FDD, hashize iminsi mike avuye ku butegetsi, ariko nyuma yo kuva ku butegetsi nibwo urupfu rwiwe rwamaje gutangazwa mu itangazamakuru nk'uko byemejwe n'inteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Tariki ya 3 umwaka wa 2018 nibwo uyu mugabo yagiye mu nama yari igamije guhindura itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi, aho byamuhaye uburenganzira bwo kuyobora igihugu cy'u Burundi kuva icyo gihe mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2020. Umugabo yaje guhindura itegeko nshinga mu mwaka wa 2018, aho byamuhaye uburenganzira bwo kuyobora igihugu cy'u Burundi kuva icyo gihe mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2034. Itegeko nshinga byamuhaye uburenganzira bwo kuba ashobora kwiyamamaza kugeza mu mwaka wa 2034 nkuko nimaje kubivuga haruguru. Mu buzima busanzwe uyu mugabo Dr Pierre Nkurunziza mu mwaka w'igihumbi 1994 nibwo yatagiye kwicira mu bintu bya politike neza, gusa mbere yaho gatoya akaba yarasanzwe ari umwe mu barwanashyaka cyangwa se mu banyamuryango ba CNDD-FDD. Mu buzima busanzwe uyu mugabo Dr Pierre Nkurunziza numwe mu bagabo bakunda gukina umukino wa football ndetse n'umukino wa cycling, dore ko mu gihe yari mu mashuri yisumbuye, ubwo ndavuga muri segonderi, yari umwe mu bakinnyi bakomeye mu kipe y'ikigo cyabo cyaho yigaga, dore ko yahakuye n'imidari, aho ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye byamwanditseho inkuru zigiye zitandukanye nyuma y'uko amaze kuba perezida, kandi ari umwe mu bantu bakundaga football cyangwa se bari bazwiho football, dore ko nawe abyivugira avuga ko yakuze azi ko azaba umukinnyi wa football. Ahagana mu mwaka wa 1994 rero nibwo uyu mugabo yanateye intambwe ashaka umugore cyangwa se ashinga urugo. Bimwe mu bihembo uyu mugabo yagiye yegukana cyangwa se bimwe mu bihembo Dr Pierre Nkurunziza yagiye atwara mu buzima bwe yamaze hano ku isi, yatwaye igihembo cyitwa pour la prix. Iki kikaba ari igihembo yatwaye mu mwaka wa 2006 mu kwezi kwa gatandatu, kikaba cyari igihembo cyamushimiraga influence yiwe cyangwa se gahunda ze muri politike y'igihugu cy'u Burundi. Mu mwaka wa 2006 nanone muri uwo mwaka yatwaye igihembo cyitwaga Oscar de Prix. Iki ngiki kikaba ari igihembo cyatangwaga na ASISPER, ikaba imwe mu mishinga mpuzamahanga igenda ihemba abaperezida ndetse n'abandi banyapolitiki baba baragiye bitwara neza. Ahagana mu mwaka wa 2007 mu kwezi kwa 9 uyu mugabo yashimiwe gahunda ze zijyanye no kurinda ibidukikije, ahabwa igihembo cy'umugabo warinze ibidukikije neza mu gihugu cy'u Burundi. Aho ngaho hari mu mwaka wa 2007. Ahagana mu mwaka wa 2009 uyu mugabo yahawe igihembo cyitwa
Model Leader for the New Africa Awards. Iki kikaba ari igihembo yahawe n'umuryango wa AFLEG. Iki ngiki kikaba ari igihembo yahawe bijyanye nuko yari we muyobozi w'icyitegererezo aho ngaho mu mwaka wa 2019. Kikaba cyari igihembo cyagombaga guhabwa umuyobozi w'icyitegererezo urimo kugenda ahindura Afrika nk'umugabane ugenda ugira iterambere muri domaine zigiye zitandukanye. Uyu mugabo Dr. Pierre Nkurunziza rero ntabwo ari byo gusa yabonye, ntabwo nabyo bihembo gusa yabonye, kubera ko yize muri university yitwa Latin University of Theology, ndetse akaba yaranahakuye impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi ya doctora muri teologiya. Uyu mugabo Dr. Pierre Nkurunziza rero ahagana mu mwaka wa 2010 nibwo yahawe igihembo cya Rising Star of Africa Awards. Kikaba cyari igihembo cyagaragazaga umuyobozi wa Afrika cyangwa se umuyobozi w'icyitegererezo muri Afrika wagombaga kuba ari yarashize imbaraga ze mu kuzamura Afrika cyane. Iki kikaba ari igihembo cyatanzwe n'umuryango witwa Unity International Foundation. Ahagana mu mwaka wa 2011 uyu mugabo Dr. Pierre Nkurunziza mu mujyi wa Monaco nabwo yahakuye igihembo cyagahabwaga umuyobozi wa Afrika wagize uruhare mu iterambere rya siporo mu gihugu cye. Iki gihembo kikaba cyaritwaga Peace and Sport International Award. Iki kikaba ari igihembo yaherewe mu Bufaransa mu mujyi wa Monaco. Kuri ubu ngubu rero Dr. Pierre Nkurunziza yamaze kuba yakwitaba Imana, ndetse Imana imuhe iruhuko ridashira, aho bivuzwe cyangwa se aho byatangajwe n'igihugu cy'u Burundi n'inteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Burundi ko uyu mugabo yaba yazize indwara y'umutima. Ikintu nakubwira ni kimwe, niba ushaka kumenya amakuru agezweho, niba ushaka kumenya amakuru y'ako kanya, amakuru akiba ako kanya, kora subscribe, nurangiza ukore like, share na comment y'igitekerezo cyawe. Wari umuzi ute? Ni iki kintu cyiza wamubonyeho mu myaka yamaze hano ku isi? Ikintu navuga ni kimwe, Imana imwakire mubayeho.